witwa Jadon Sancho ni umwe mu bantu bari kugaragaza intege nkeya muri mani cyangwa se uburyo wenda mani irera abakinnyi. Ese koko wenda abe ari nacyo duheraho, ubona ari iki wenda gishobora kuba cyaratumye witwa Jadon Sancho atisanga mu kipe ya Manchester United mbere yuko wenda tuza ku mukino wa UEFA Champions League? Icyo navuga kuri Jadon Sancho, Dortmund ni ikipe y'abafana. Kuri njyewe abantu yatabaho Liverpool yo gufana Dortmund n'undi ayifana mu Budage, ni ikipe ubona ifite umuco wo creating superstars, future superstars, creating abana bakaha spirit yo gukina ishyaka, bakavamo abakinnyi bakomeye bakabagurisha. Bibuka nibo bagurisha ba Dembele, batunze Aubameyang, no bagurishije ba Lewandowski, ni bagurisha ba Shinji Kagawa, no bagurishije ba Gundogan, ni bagurisha abakinnyi amoko yose. Tumundi mu makipe agize abakinnyi benshi, ndetse ugasanga bagiye ahandi birabananiye, akagira ati nibikunanira uzagaruke, yagaruka akaba umustar. Muribuka Shinji Kagawa agenda muri Man United bikanga, bwa Ferguson akagaruka akaza akunga mu mukinnyi w'igitangaza. Ni benshi bagiye bagaruka hari bidaga byaranze ahandi. Mario Götze nawe yagize kugaruka nima ntibuka. Rero kwa kundi ikipe itafite pressure yo kuvuga ngo tuguhanganira ibi bya danger, dufite ngo abakeba benshi bakora ku Man U idashobora kumara umwaka idatwaye igikombe ngo yumve ifite amaro mu gihe Liverpool hari, Manchester City hari, Arsenal hari, iri ibihanganye na Bayern Munich usibye umwaka hagiye haza ikipe zitunguranye nka Leverkusen. Yo iharana gutwara DFB Pokal iki cy'igihugu mu gihe Bayern yatwaye championnat igaranira icyo, ariko muri Champions League nayo ni ikipe bikomeye. Ugasanga rero ntago ari ikipe ubona yifata nk'ikipe y'ikigugu ihemba menshi, gishapresha ko bakinnye ku bikombe runaka. Ugasanga abakinnyi hari abakina umupira wabo kaga ati mugende mukino, gusa ugasanga bakina umupira bashaka, bagakina batuje nta pressure ntaki. Ugasanga nyine harimo talent z'abakinnyi zimeze neza. Rero muri Man U Imana yabari igitutu, hari abastari benshi, hariyo abari legend bakiniye ikipe basakuza ko bamwe ari abapunditi, abandi bari biri gupfa bakavuga. Ntago hari abakora akantu cyangwa kabiri ngo banuza bakureke. Hari abari legend benshi, barundi baravuga, bakarike bakavuga, abantu benshi hari baravuga cyane bagasaba none y'urumwongereza. Itangazamakuru ryose bari kuriho akantu kamwe kabiri gashobora kwicira uko baguhypinga up bakuzamura bagukabirije mu mukinnyi w'igitangaza, niko banakumanura. Warebye kuri ra mwana ukuntu byagiye muri Levante, nyine bigatuma abakinnyi muri Dortmund bagezeyo abantu bakina bisanzuye. Jadon Sancho rero n'ubundi byaratangaje uburyo ageze muri Man U bikagenda kuriya, ngiye byari byanyobera rwose cyari cyamubayeho. Nta gitangaza ko atari gukina neza agarutse muri Dortmund rwose. Ego warukomoje ku kipe uburyo ibayeho, uvuga ku bafana. Reka wenda twinjire mu mukino w'uyu munsi wa UEFA Champions League. Ikipe ya Borussia Dortmund yakiriye Paris Saint-Germain. Reka duhere kuri stade yitwa Signal Iduna Park. Ni imwe muri stade igira ikintu cyitwa kuba ari umuhondo. Niyo ikipe yaba yambaye umukara, yaba yambaye umweru, iyo igomba kubitegetswe kuba ari umuhondo. Ni ikihe kintu iyi stade irusha andi ma stade by'umweru ko tugendeye ku bafana? Ntacyo navuga ngo irusha andi ma stade, andi ma stade cyangwa abandi bafana bandi ma team. Ngo navuga ko ayo iyi kipe Dortmund irusha andi makipe kiritire cyangwa culture cyangwa value identity yabo, kubera ko nta kipe itagira umufana hariya. Urumva iburayi w'ikipe even Cardiff City ugasanga stade yuzuye, Swansea City tugiye gitwara twose dusanga dufite abafana kandi bose buzuye. Nta kipe ifite abafana hariya. Rero hari abafana baba bameze nk'abatoza baza, ugasanga bari gusakuza ngo Jurgen Klopp ari kubigenza kuriya, ngura yari kubikora kuriya. Ugasanga bo bameze nk'abatoza bari gutoza hagufana. Rero ubwo Cristiano niyo navuga barusha abandi. Ira kipe Borussia Dortmund ira stade bakiniraho Signal Iduna Park, bara abafana bayo n'abafana nanone bidahera ukuntu ikipe iba yakeretizwe inkomoko yayo. Ugasanga hari ikipe usanga zaragiye zibaho gusanga abantu bagiye babaho. Nk'urugero usanga nka Real Madrid ari ikipe y'ibwami, abantu bishoboye bafite amafaranga ku shuri. Ugasanga hari abana b'abakene
nyine babona abo bana b'abakiri bawupresinga batabumva ugasanga nabo bakoze ikipe yabo bikagenda kubona havuyemo Atletico Madrid ugasanga ni babantu batifata nk'abanyamujyi ugasanga nyine nuko baba bimizwe ugasanga Dortmund nguko bazazaravutse ugasanga ikipe ibari yaraje ari ya rubanda ari abantu abari benshi ariko bashaka creating ibyishimo byabo ikipe ikavuka ikava aho ngaho igakura ugasanga nuko bateye nta bantu bishimira result ikipe yabonye ntabwo ari abantu ngo bajye ikibuga bagiye gutoza no kwanaliza cyangwa no gukora ama reaction ubu baragenda bakibyina bigatuma none ikipe yabo yitwara neza kandi ubona mu kibuga abakinnyi b'abana bari gukina ari abakinnyi utazi batari babandi kuri media twiga tuvuga gusa n'abakinnyi basanzwe ariko umupira bari gutera bitewe na stade bariho abafana bayo buri muntu wese gusapotinga bikabyara umusaruro kuko twaje kubona yuko abakinnyi 11 atari bo batanga umusaruro w'ikipe gusa twaje kubona ko umwuka mwiza muri vestiaire umwuka mwiza w'umutoza kumvikana ko abafana na connection y'abakinnyi byose ari ibintu bishobora gutuma ikipe ikomera ndetse ikitwara neza atagwa ngo ifite amazina aremereye kuko twage tureba nk'iyi kipe Paris Saint-Germain yatunze abakinnyi bakomeye benshi yatunze Messi yatunze Neymar yatunze Bazaratan ahubwo kuba atari ikipe y'abafani wabo ujye usanga kugira hani burangi kore urabona ifite amafaranga ariko iriya birirwa bayisereza mu Bufaransa ariko nta bikombe igira bizima ari ibikombe yiguriye bya championnat aho ikipe z'abafana za Marseille nyine ugasanga kwango ugiye ikipe ikomeye mu kibuga ari ibintu byinshi gusa rero Signal Iduna Park ni muri stade zihariye ni ikipe Dortmund ni ikipe yihariye y'abafana birazwi kabisa Burayi